Mama wakwaba wafreme adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Ohene David on the ochre so onye NDC ni enye NPP ni otumi fire left right center maybe assembly to be auditor. Oye NDC ni na odi nsemu obeka oye ade papa obeka oye NPP na odi nsemu obeka oye ade papa obeka. Ohene David na ochre say freedom fighters omo botai nyina ne say anka omo the third force beba omo ka third force omo interested to Quincy but third party beba say na be ya NPP na NDC yebetimi age ye ho afrobu sem na Ohene David say ne Ghana etoto kono nya de third force bia betimi aba na 2024 elections ne de NPP for afa the fala whether we like it or not no hands down NPP for e winning enti no NDC for mo no mu nye bobobo bia yenti enchiremu anase reason ti a Ohene David de ekansa ye wo se enyeje afia mane enti men ka fia se che ho asem obi ayi sane ya na moje bi ma mo ho no sa project ya me chire nyina onim se wokodu ana o ma hyeda ni nyina ye ayi John Dramani Mahama initiative dan Jimmy dan mo Jimmy se maka chire mo on se na mo na mo bosi se NPP for kokko yi o mo leader ye di drum ayi o de saying Muhammadu Bawumiaba na mo bosi afa we dey one time ye beti ne te omuti se maka chire o mo achire o mu se ade no ye de ne ba for ayi na na ye te se Sam George wonye Muslim wonye Muslim omunim se Muslim no be ebetimi akiki wo mo onim se ebetimi akiki wo mo Muslimism no se maka chire mo hwe mutie se mo nto aba ma third force bia dia na two parties ya na mpose mo gro ho a the next election NPP is winning tie me hands down Opama NDC winning more than 10% in post still on Bejiafa. And until as a mocker etuo e free US now say and also has been confiscated or whatever. Or ma sizi United States into abomoso. Ni enti ana mocker tu abano. Ena mekura no mepese tuo no monye ward mo fa bi mfa Togo se mani abre se mo pese the next election mo be defend mo ho dia monye ward. There are so many ways to kill a cat. Mo NDC achi domi wo de why lucky wa kwata papa ne nsem wo hwe kama ade nti a meme bra ba behwe manya mfa so bi afri NDC so nia wo betimi wadamfo ne say wone papa ne nkasa omo ne control airport what they saying port honum seaport ho ade ne ba na aja menso watumi aboa me kakra ne yi ka na mame Tracy ankoka enna na ge yi ka ho asem no me ko ma chikitua bi tie obi frame me bra frame say was send car free US e dia breme na wona na yere ba be ware August we onye sika me yi ka ne mfa mame na me frɛ wo Tracy ka cho se kacha papa ne say mesre no obi send car mame na me nyeska embe ye shipment Tracy ka che me say papa ne se woni ska abra wo on ka hwe nkyere mbacho ati ase bibia na Gloria aye ready so person o no na it was clear Momo pese mu defend na mu defend akosi menim ma me kan sem kire mo say internet yi so momu ni message bia o mo ba de na mo beka metimi create thousands of messages here mo ba it is either you mention the name of Kevin Taylor now I write it on the shoulders kakra na man crofo baba beti o authentic move we are making they will still tell you to bring evidence we are me boni nyina achi no they will tell you to bring evidence, you see. And the same Akwabi, Mama Bay issue me cause I think 3 days today. Ohene David.
o say John Mahama we di ma me na ye frɛ no hwan no a wo na ye minister no wo si we di no obetumi ama evidence and am busa say wo yere o se mbacha me wo yere mbacha wo na wo yere da o se mbacha me ne me yere da and am say oboa wo na wo yere bia na untumi na wo yere na say wo na wo yere da mpa ye pe evidence e kire say wo yere wo ne da o say ene da ma yere da ba be kire onya ye gbemi fun kwasia you have to learn something untumi mfa wo ne wo yere die e ma me kire legally wa ware wo yere wo tumi wo no so no kura untumi mfa time a wo de wo kwate poni ewura ni tunu mo bo wo no no untumi mfa me kire John Mahama di obi dia yemfa evidence mra kwasia wa hu anse mo nyansa no esa yanko ani mo kakra ma me fo anu sini yanko Aisha modi ho ye kotie we die eye time a enkomo ni pie ye Miss Bernie Tracy Buache edi Mahama ho nkomo na papa mbache sa audio so no de beba election time na angasa no ya mankofo ani ada ho motom Mahama say kikidaw o de bedani atwe die bi ko ne mofra so wanchesi ma obedia che John Mahama atwe obawia ke amamo ankasa no no odisika ne mo sa say $7 million den na koka Tracy Boachensa efri hefa efri we ho bede abai we abu nipa wo wie beka say ye ma me no mo ti dwoma wo mo ye masom wo mo tena bidie so koko to bidie wo no mo tena ko hwe ye ma me no bode no wafro bode ka na otesoro edane kakra bi pe obeti ato wo adwumadin we nyina chi wo wie beka kire ma me no say o mo mpebre. And me ye we nyina mana kosi say ye tumi nya third party pa wo Ghana ye be prosecute mo nyina na ye be kwa kohwe ne enti a Tracy Buache from John Mahama time otumi benya sika ye koye san hwemu na ebomo a wo Tracy Buache be ko bankrupt sa papa we be ko bankrupt me say mo ye lucky for anu sini enko Aisha modi ho papa no wo ka be bia fan kire papa no uwie ya na wo de meti kumase ha say me ye election wie ya no ya settle me na me ye koshini na manfa mi sika mobra Pate Tracy as say ona aba be John Dramani Mahama ne personal ne se mu nima o sa maya mienu we ma mefa we mu ntoso na watmi ate ase Miss Bernie Tracy Buache nsunie me pa cha sa nkofo mienu o na handle John Dramani Mahama na accounts ni Facebook accounts ni Instagram accounts ni ade maya we na afede na o magina na o mu control Edru baby no na John Mahama to me mat Miss Bell go ahead na ono angasa post bibi na o ma caption no yes say no yes say mama mo remfi ba ko so ho sa Tracy Buache na Miss Bell omo wa adamfo bi ho no de kwan ya John Mahama fa so hwere no ehu ye we nyina atwoma dwen sisi say leaders no all they think or all they care about ye twa obetra so a mape tani nyanya position a ni odwene ho nyina ne say kwan obefa so obenya ka dem say ono so na ka abu no so kwan obefa so obenya akanfo ya di o ma santefo ne ade adi o mo eno ana odwene ho ye pe obi obegya sa nkwase ade we ni sa mwasem ni nyina pre wo betra so as president na wo twi sika na ekom disirimfo mo nkuto company mpo Nkuto processing company wa ma aburo processing company wa ma atoko processing company wa ma bayire processing